looking for companionship. When we talk about companionship, no, traditionally, it embodies with a lot of things. What you say? Our real no, nyame kwanso no, ye mo ba. Okay. Akasakasa betumi aba. Eni asofo wale ebi akasakasa wo. What you say? Ah, madam for asofo ebi na kan. O se na wa kofi kwaba. Kwaba na agela do aduane. Obu afuti mi ni. O se de bia aduane de anya ohwe. Wo de didi. Wo de bia. Ye wo bia no. Ni aka ho asem. Awale bo meni bi o munya asem kaka ba na. Anwumle no. Be man ni oba ne dem paswa na. Jabema de waye be yi die. Ni bi sole ye. E sole happen o da was it. Da ho de ye di. Anope ya me kunto kwa ne want me antumi fo. Enti ye di na da ho. E me ye de bia wa ha kwa na e me ye na ye me ye bibi wa ha. Oba no so da ho za was it ni nua no ne nya sem. Opeso oba ni nua ho a. O si ni nua kwan ya ye dai. Me no mi ne nya sem. Ni nua ne de on de omo nya no hwe. Enti no mani nua mra ni nua ho. Omo nya ma de ni wi a o kina ya to aso. Oh, the bit of marriage. I have for your mama kwaba edeba Nana Kwasi TV so Nana Kwasi exclusive interview with achievers and ne Reverend Appiah Stephen Appiah eba bedin komo afa domestic violence efie mu ntokwa who said recently video bi trend was social media and so be maybe e bon area wa bon naked nene be hwe sa video no na ye ne papa atwetwe ho komo wa ko ye nyame ni pay ye busa ne ho nsem aya Nana Kwasi TV bo modern so be subscribe na wa like na wa share video no e de amame me ambedi dwumadi ho kyerem ye frɛ me Nana Kwasi akwa share video ni mo afoforo bi no nya bi hwɛ ye twa ho aba ye ba ye ne papa Reverend Stephen Appiah e be tena se ni ene na atwetwe komo me se ene topic ni domestic violence efie mu ntokwa nti ye twa ye ho aba for Mr. Mama Kwaba Bim Ediba Nana Kwasi TV so a exclusive interview with achievers. Yene Reverend Stephen Appiah and then Babylon Komo. When the car catch you say ye be domestic violence on Komo. If you moon topa, our for tenant or motive and hot of funny baby. But before no, you want a video be a tregu social media and so I have cost of power. You never papa be this video in Hong Kong. But I will share me. Odofo busuani a wo hwe Nana Kwasi TV ye pese ye kohwe video ne ba ne ye ba enkomo e wo ho na se mpese mu a wo se enkomo a twetwe fa video ne ho ye de aba nti transe empentem ko na twem ye na hwe video ne bra na ye mehwe enkomo a e wo Recording. For real. Charlie, this man has to be arrested for real every day. Okay, for me that was say when you're trying watch video, say watch video ya wo be a womb, and ne dear okun a day or who say I know ye de ye pa Bema na watch a brand a get a home dasso. Na obani soon a panicho. Na osi onti na oguso ebono ano ya den pa ne wo sa nyoma we ya ekoso ewo ye fiefie mu awarie mu emplatwe mu ekoso a ehihye nkofo ho a omuntimi nka obetina we kɔ obetina we afa obetina oba ahye ho akɔfo obetina be ma ahye ho akɔfo ene yenya nyame nipa oye nyame nipa wo intermediate ono so ahwe video ni bi enti ebebusa no ho komo se wakɔ nyame nipa na say yehu sa nyoma we a
say niemu bi emfa na futuo nsem ben asembe na enya betimi e de ahye nko be boa yen na ma yetimi de eto onamo papa mo akwa ba de ba na Akosi TV ana ye no ya na ba chobi aboko ye share ache ye share ache pa ati say be last 2 years more baby na ye share the train komo e wo exclusive interview that video no and some of kind a point pa beat me for me no mo di mo dance yeah me kra na feedback we believe wow that video no wow nice and now recently my adwuma na mo ye no so no last time me hwe mo video bi and so mo ni sofo bi sa ye some video on YouTube reverence na yeah it was very powerful yeah that man yes, you see very powerful nyame adom ya transfer na free oh okay e de ne ko okay no hafo echi ho na say asa half video mo se be bisa all right but you be ko ono na nyame inshallah na adwuma ne nto aso na esa ntende na inshallah mo ya de mo nyele mo ho nyame inshallah mo da ho ma ne mo mpa ne mo futu amode man nyame ma mo du achiri amen inshallah amen inshallah mama wako abai I say video bi twago social media any dey best start here on common ase okay oba and I say bema watwe enya aba o wo hwa ade no dey bo as far as video ne koso no me director the pictures we are aba twago social media the better to video so na hwe fo wo hwe de we a oba ne sele ho moja ada ho ne nsa ho ne ade a ano de papa mi say video no ahwe bi na ibebusa o nyoma bi say no wakoy nyame nipa no muhu a aya mo so mu say mo ka ne say na message usu bi em say ade bi wo na say muhu a aya wankasa abisa wo ho nsem bebre okay say ade na betimi ama nipa no aye saade no because ade bi wo na so hu say na ho so bi ya de ba otrim say nipa na adwen be no ni trim ade ya pa na betimi ama say nipa no ayade empo say oba ne mpa yi bibi kura no a ade na betimi push be ma ebe ma no aye saade no and me hwe video no me initially me din ka hwe video no but me hu ne ma ne bi e che na me sa hwe video mi na be hu se sa na oba no kwa no ye naked yeah na oba ne nshata hwe nana akwa no abodam afse wa abodam de wo ni nyina ne se na dwene eda ne tiri mu no enye papa na se na lady bi ka se bi o se du se ema ye ba be wale wasole a ane ye ba so ne ye ba be wale a aya na de asofo ye ne se e bi ayenko hospital na e bi ayenko ye test se bi e ko check HIV test ye mo Germany those kind of things ene genotypes ne ade na o ka bibi se nka yemfa mental health nso nka ho and that me video mi hu se me ne lady ne ya adwen because nana enkofo bebla aboda ma opele nyame anim ni enkofo bebli he nana ema bebla aboda ma epeku ana mema bebli nso aboda ma epeyire enti ono opo bi de no oni ne mienu aboda ma bom okay enti ye ka kira wofo ne se so ye busua pani a before so betena wale so beja wale no ne ma bi won ma ne yengule mu nkwachiri okay na se yenye hwehwemu nana yenye hwehwemu okay because ade na brante ne ye no se me hwedin a how come say na abontimpo na oye ni say you na edem to dey just imagine say edem obeye ne dey utumi say wo bo ne hyase afri dem o na pia abontin ana abontin odna be wu efie na oba na bo naked na obo ne sa no just imagine say owi abesane no sabi akwakoda bi mu ana and such a man obesane na akwakoda wo na ene ho this domestic violence any abuse na ye kan wasem nana e wo fidie mo trust me emema beble e go through ema beble nso e go through but abuse na kwa yese anytime be dey na e hu ti sese no ene ya na ye pese ye be kan wasem e na say na lady bi share no so ni story bi okay ye dey adwuma we mu ni nti no ye tieti ye tensem ene ye transem so enso e dey say wakoye sofo yi yes nana say oba be say oni ni kun neti bema no se ne yale ne ba se ya oba ne chese otumi dia ahoma ebo ne nsa ne ne nan ebo na ahoma mu to ne mpa so ansa na se bi wakone ho oba chichire ne nsa ne ne nan nyina abo na ahoma mu wodem enda no ne beda no na le ni kire se eba ne sa na oba no numro
na to the sense oba ne ho a obaka sebi aboa no ne da oba ye niema basa tan sa akopem se ono an ne bu bedwo no ansa ne wagya nana they are sick such a person no on fantasy e beka se bia on wale and me kan we ya kire ye nuanom asofo ni papa aya na ye ka se bible se awalija ye nye ya wale bi ono ma amaso ankeye awale bi wo no ma awale na amaso a anka one ankeye because e ba so a the cause of problem e de beba no eso sin se anka amaso okay because such a marriage no e be cause broken home e be cause enkola o ma be ye unrobust in the society Oma be ye burden to the so because oba mpo no any so better to your school fees. Such a man won to your school chop money kola we ni. Enti me kan we ni say we Osofo anase ye nyame dwuma no. Aya na ye ta aka sem say Bible say nyame mpa wale gya ye nti ma ye nya wale de nyame aka bɔ mu no. Ye ntitim. Na we nya wale o. Ade na akwa na ye no. Yo ade bo na say be ma bi de ye oba bi wo fi a enya wale ye bi mu o. We don't call that in marriage. Because you can't wale the beauty of marriage from Genesis chapter 3 and Genesis 2 no onyankopon say meye oba ne seso boafo aye de ya e de ama I will make you a companion into one oba ye a companion for a man over Ecclesiastes chapter 4 verse 9 Bible say be no yesene baako if you say one blame market you apa wo ho ye de ya e de ma wom na se ne nyonko ehwi ase a ne nyonko be de ya ebe man so. It's in marriage, no. Me ye be my wale for. Me ne me yele kabom. My weakness, my wife take care of it, and my wife's weakness, I take care of it. So therefore, we build a family together. That is how I ye ebusuano. Enti ada mi ni bi no. Me yele owobi a, she will give it to me. And as me yele so ni bi na me so me wobi a, me de be ma no. Odokwan so yetena se ebedi di abom. Everything be anipa ye very sensible thing bi ano. Ye be ye di abom. Nice one. When your friend say a marriage, wow. Apart from that, nana, adie bia e meet this criteria no. A violence, a murder. Because there are many times I say, Madam for sophobia of me somewhere by last year. And I say, what now? Let's say me so be 2 times. Now I could be able to 3 times, but I say on them enko. And I'm so okay, Papa. Young Kotokuman and you woman. When you go to be say. You do a pedaja, your cotton as a bearman and pull your no about not to. See a ban in the bearman at Tinas and a bearman say, Papa the moon can be mammy. Why? Or banners of one while in beam, and I'm so. Danyami, La baby be a near my team fine. You make 2 young for now before the number down for soft one in Canada in Komoka after issue. Was meant to me call blame ignorant. Now I told me a very objective. You are never doing a man so so. What can watch and what can Debbie. Ye tena sene se di nkomo oba ne nya ba ye no oba ne ba no ne woman bi na eba oba ne ba se kamene uti ape no bebu nkutojo ye nim e no se so for me pa mo chewo em se o ka che me se me kra de afi na maba se mu nimu e bia me nim de o bebre ba so for de o nim de o bebre opa ye chewo be ma no ntumi ngwale ne bi se ye ya so for no amfa ni die ne obu aman na wa ama enchire ni di topa ye chewo kompesi e beka bibia biem te untumi nwale bi o kan sa na madam for so for ne yese obekasa ni bia nko waka kire lady ni se e bia onka na komanto ne na ye nkasem na mka kire ni se untwa so the kind of lady ni te wono me read nipa kakra I have some spirit of discernment between hu nipa e wade mu how a girl no ebu nkutojo ni she was totally broke and there was a violence in the marriage yes akomane bubu Otumi say ohun ni kuna no osuro she shivers na ne yemo hyehye no because there was a violence in the marriage pe kakra madam for sofo ne ka kele me no na timi say sare na be ma no e de ye oba no to hu be ma na osuro obu nkotojo kana me ka che madam for say eye e ma na nya ne bibia bi ana me ma no wa ma na ma lady ne tena ase ana me say nkoto ne ye mo mpaye ye bo mpaye wi apa na me ka sa be 3 minutes pe na me say eye nyina ye nko ye be san so ababiu Inti ese kwa madam so for ne say so for na we say na mti hwe papa nye ne bia na be go to John 3:16 David nye ne bia na be go to John 3:16 for God so loved the world this time for God doesn't so love the world sir nice one the man is going to kill the lady the kind of emotions again the Kotoku she was even crying she's going through emotional trauma
guy no the man is beating the wife and me show so akoma say wa kan am say the woman dey on kan nyina nkyerɛ ye di agro no ye ka bo ma da ye be frɛ biem na ye kwa akoye yi sabe mo ne ile wo ho no ma wotime twese kan wo se mekun ni akotena ase ni aka ewo ma mekun ni asa akotena ase ni akwa akoka one day da ko be ko no nkonya nipa ne nkasa obekọ fu na aba akoto tiwe no enya wale e ba ni say no enya wale musa question bi o asa watchuma dey ase bi o ka say ye wo enyoma bebre ekoso bi na ode ye mfato na ya frɛ ne aka yenim se ekoso pa o ya frɛ ne aka obo se bi wa asofo ne kura na dimu akoten se ye nka momom papa awarija ye se wo ko sa de nim eya na se na nei se de medin kankan na fitia se situation bi na se du anya wale ebiem. Okay. The foundation of marriage no anya me di see ho no odo entiase biakoye enkabum. Looking for a companionship. When we talk about companionship, no, traditionally one, it embodies with a lot of things. What you say? Our real no, nyame kwan so no, ye mo oba. Okay. Akasakasa betumi aba. Eni asofo wale ye akasakasa wom. Yeah. What you say? Ah, madam for asofo bi na kan. O se na wa kofi kwaba. Kwaba na agela no aduane. Obu afuti minni. O se de bia aduane de anya ohwe. Wo de didi. Wo de bia. Ye wo bia no. Ni aka ho asem. Awale bo meni bi o munya asem kaka ba na. Anwumle no. Be man ni oba de dampaso ana. Ja be man de wa ye be ma yidie. Ni bi sole ye. E sole happen o da was say. Da ho de ye di. Anope ya me konto kwane wantumi antumi fo. Enti ye di na da ho. E me ye de bia wa hakra na e me ye na ye me ye bibi wa ha. Oba no so da ho za was say ni nua no nenya asem. Opeso oba ni nua ho a. O si ni nua kwan ya ye dai. Me no miere na enya asem. Ni nua ne de on de omonye no hwe. Enti ni ma ni nua mra ni nua ho. Omonye o ma de ni wi a o kina ya to aso. Oh, the bit of marriage. E don we ya no. Na oba ni be ma nkita ho die abem. Anopa no akazakaza bia ni wo bi. Ayela. This is how we solve problem. Awale entiase. Odo ne bia akasakasa betumi aba. Asofo awale ewo. No ka se bia no akwa asofo be ni na ile bia taso ofie. But ani ye be kompaibo. Ye be ko all night. Ye be san so akọ. Ye ko ne ye ba ye be kasa. Sa ne ma ni nyina no build the beauty of the marriage. Because awale bia sa ne ma na enyina. Do baby akasakasa ne sa ne man e ba establish we are afa ye de odo ne ba wi ade bi ono ma ye normal then we build ourselves. But when it come to the situation say be ma no hu ni say oba no oye ne dwapade ye remember baby lo mu hu omo yele nom so omo ye omo dwapade me na matiska wale wo me na ma ye ho ade me na ma ye wo sei untumi nchile me hwe me na me ye wo sei wo ya me ye wo sei wo ya me ye wo sei na na ba ne sa ba bo kwan so nya wale biem timi gu no de bi. Hey, yes, you kiss my principle. Your Bible, more principles to you not to the Jawale. Okay. 1, or see a Jamamo. Said the excuse to come, Matthew chapter 5, verse 31. Or say, your Jaman not to be Jana, you are more Bana Sawale. Paul so become 1 Corinthians chapter 7, 1 and say, oh, and a bit not a team. 1, a Jamai, and a 2, you will never be the Bible on the foundation of the Maya. Nana see a beer or warning more. Eh, Bama or try to about if you tell you were cool. Yeah, you war. To me, China banning once and your goose hour, okay. Eh? Now, so for be even on snow share. Or you happen to say the church member lady be. Or the nurse mamma between and him said, you come on anything. I said, on a bear manatana, but a Japadia Kakra Baniade. Now said, whom said bear man per se and winting, Uja or no bano. And the other bus is here threatening West. Okay. On the whole one. Now so ye near maybe threatening West. Me kunto aba no beka no say so for ye day. And I'm say me na meeting mu bi na me so papa. Me dem afutu am de be ma mo say threatening West we don't take it lightly. Yeah. Ye me so oba ne say actions now follow no dey here. Oba to that to me chere to me dey say kan hye mpase. Eh. No dey. Say kan to me hye mpase. And such a man otimi dey say kan hye mpase no. Aba ntrim so otimi fa say kan hye mpase. First name man trim Bible say akono no nyinsan ya bone eglo edin kan eglo say akono o say akono no nyinsan ya
ewu owuo ewo bone na bone ni wiye nyin na wo owuo eto bedi nkan nyinsa akono no na wo bone afa de bedi wo biemu no eyowu na meka che ne se oba no wonhwe na motena mabusunya fo ntena se na yengu sa awale no enye bible kwan so bible ntia because akwa no abodam no person wale because we are started this second passing there one day ukoto so for be nu hu se awale ne ma anya de ya na mu enti yenwu no meka ya pa fe na so for be ye for na net obi ahwe me nim bi so ya so for akoto so se me ne wo ya agene we are no more going to be emotional this time around there be say de nyame akabo we nyame nkan bo nyame nkan we bu nyame akabo mu yeku ko nyame we nya de nyame akabo mu nya say na tie ye bo oba ba met every day oba bo oba na pa hwe video ya otim se be ma no e ade no de ba no otim se wabo girl na che or you comfortable beating her to the extent say oba deja nana oba deja wale be ma wagimi ko ni mu nyansa ka oba deja kra no ye nka ho asem kra nchele. How can you talk about the nakedness of your wife? There's only nyansa. To the extent oba na deja na mesan de betena bonte na masan twa ba na me yebe tia deja mse nabi you need to stop that marriage. Na be wusu na bebre. There are many times a man kran so abuse mema. No so hopa. Nana enne ura aware ma ho. Uya wale be 20 si ho no mo a. Emu 7 a man abuse men. The abuse of women no enya violence but more dangerous than violence. Abuse of women no is more dangerous because abuse of women no is manipulations. Nana here there adwuma we ni ye wo mo papa yesu ade me hu bi asofo ni bi kula ble no nana asofo ni bi kula ble no nana emotional abuse e ga so unya wale le na me say nana na odi opa aken ka asofo nya wale nyame mra no ka se bia asofo mo se bunya mama nsa so nana aken ka ba akope ebia me kwa na ebia ka gebe ka me kwa de bia me nyame mama nsa so bia agwa bi de guy was that no mama nsa so me yire de mama nsa so enti na bia me mama nsa so what you are nana men are going through abuse from women. We see we are wale things see one man and then 7 women are abusing men. Do you know how they are doing it? A queen and man of us who abuse men or manipulating men. They use sex as a weapon against men. When you say you or a gentleman, on to men kosi or ba pe wa bontin. Or non kwani de o e be na niwu so be yesa. Ento nim so non kwani de ni kunu wo. Ana mind you amale both physical and spiritual. Bible class me honhom ntre ni pa mu nkosi da nto bompa ye se de class of ba honam. Oba honam abehia ne ma kakra betima mo sustain. Sex is part of marriage. Okay. But today women are weaponizing sex. You use it as a weapon and my use it a bomb. Edit am ma wo fi. Wanye we ya ma me ne wo na. Wo ye we me ne wo na. Na me no ka se be ma bi on ma negila ka cha ne se busumi ye ba bisim owo mu tupe. Busumi ni nyina owo mu tupe o. Tupe. Owo mu tupe. Na tu no de kwa akoshe. Ya ka no dey fine. They are what they be fine. Asemo. It no they weaponize sex against men in the house. So for be brave. Men be brave. That's how women are doing to them. They abuse them. Emotionally, the man is traumatized. But when to me can one say, "Oh, can one say much the wine." Oh, coach, much. Na na want to be chilling. Asofo dem asem there. They be want to be chilling. Until I me to na na me nya so for one na me you. They be me catch them madam me for so ni say, "Oh, wale a." E ma yire mfra wo so for wo fi. Nya mfra so for wo fi ya. O ya wo so yire as for so for papa wo fi wawu. Edunia maybe was so for na aba be easy. So for na aba be say was aka menya dai. Enti na do baby you have to build a home to the extent say eduru fear you a husband. E kwa so dem a me ye sofo. Okay. E be fear me play 2 rules. I'm a father, I'm a husband. Okay. Apart from that, a man you didn't flow sofo wo fi. When it becomes like that, you know, they start to do church with you in the house, in their mind. It's women are abusing men today in marriage, but I don't know one can was him. What you say? Oh, my man can was him. And
Ekwakoye se ase ne aware mo kwakoye se ene no ye ware wi a oba wo de ono pese wo ya obeye woki ena be man so wo de ono so pese wo ya oyoki na interesting thing ni say oba ne pese ni kun beye wi be man so pese ne yele nso ebeye wi but meanwhile no they all do opposite things. It shouldn't be like that. It shouldn't be like that. So baba say awoni ukun te na ma ha adan e bia ye ha adan na akun ni ska enti ukun de 3 million e buy ana de 10 million e buy na ha adan kasa buy na we 3 million na ma akun anwumre no waka che ne se nana asimu CEO akasa kakra buy ya waka che ni guzo anyi 3 million anwumre nana about 9 to 10 na bia mutim se mu wa you 3 million every day ni muko. Can you see this? And it is one thing that they be and I pray for men. Our me bomb pay mama say every man should be financially stable. Yeah. Because the only time I be say oba abuse men in the house. Bela be man no. Ni sika sem ye de ya fo. E ko fom. Na nya sika sem na be ma be ma sika sem be ko fom an ko oba wale for to make a genu kun say na no say busumishu. Na busumishu to say. O ka chile ukun. Upun be ma watis ka yo hwade o. O ka genu kun say na no say busumishu. Papa ye try home I for o say 7 year kan ye nyina say ebeboa ye nyina because you see as anyoma na koso pa ebi so other side opposite drugs and so anko 4 year dey o say ye ni ade ba papa say obi ka kire ni ku say na not say bosumshu ye try home ba ye ba beto aso ye be fafi ho na ye dey account but modern so be comment ya ma me comment bibi a chi waje so fato comment section ase na emrepem ni yetenasia isa ne papa tenasia e be na bobo nyoma so no e twa ho ba ye ba de aka no e be to house after for me sama makwa ba bi mu na de banana ko city this we exclusive interview and topic ni de different way abuse the ekoso nyoma ekoso wo ye fie mana ni sofo atenasia ye ni no edi honkomo ebusuafo da bia maka chem say de beboa me ne omienu ene ye de bebram na monya bi ahwe say this time around mu say interviews na entire enye wano because ye transfer but still na mo hodonti ye de bebram before say e na reverend ka bi say sika semti ene ye no kre oye be man na nim sika wasem ye papa ana ma ne fa wonye hwe ba da bia me masema me kan say abo oson to for man na no chese oye be ma na ne bi ni ho abo oson to for man na no chese wa wi ya be ma de ye wo say oni abra ba ko no matter what e be yi papa na obi anu to say busum shu ye ko hu busum shu wo ye ne de ko busum shu ko hu oba be sia because be me sika sema ba se to ka che ni kun na no say busum shu minim say wo sabre sa anka ma wale wo pifia na nyoma minim say wo sabre sa anka ti be ma ne sika sema ko form to hu sa afi no hu say be ma ne sabre hwe nana ene wo hu there are many things anko for ye na say guy bia o de oba akoto adwuma mu o de ni sua adwuma asem we na beka ba ni sua adwuma o wi no pon ba no ho ma no epe container man oba ni chese so ye adwuma na kakra ba na fe no mfa guy na nya hwe bi o de wasu adwuma afe no pon na fe no start e twem pon ka cha gwanza fe on penny bi na ne mo the guy did hwe angofo trim osum wo ne ma ho de akwane so go so pa girl ni chewa no discuss atata girl na girl no e pene girl ni pene din short am pene wale girl sana botanya ni so no so pese utua girl ni ka and after marriage no ana niam ni bia ye hwe no de mo de ache ni bi kure so sa na na bi so eri ba na girl ni kure ntimi hu ade yi nani ntumi and up to the kwa nani ntumi hu ade yi wo bo na bo nani obo girl nani a obo nani say wo sheda chede nana ene girl nani kwa chede hu ade bi ana wale ne konkon wo ebusuan ne age atum ene age na ase oba ne tia be man tia ana wale ne konkon ntinu wo de gane de ye you know because of abi o ye a lady na hu very good anu so tua ne so ka tina dwen ni se ana kese meme nhwe wo
Nenya baby si. Na sa de ahoɔfɛ na wo na ho ne so wo sa ahoɔfɛ na de ba kɔ yes ane ma no. Me so mɛsɛ sa ahoɔfɛ. Ana nkɔfo hwi acid. Egu nkɔfo so. Abuse and violence. There are many times society rape. Rape mema. Ura ba ma akɔ Genesis chapter 34. Jacob baby and friend Dinah. Na blanti be friend say Shechem. We a prince. Where she oba na pe na enya ka na be ka che oba say me pe no. E de na e den. Se na no na e mo nyumu. Na oba be si e obi di hye ono so oda mamam. Dinah Jacob ma ono no oba ba akopɛ a odam. Inu ano mu nyina so mu nyina so obi adwen ye. Na blanti hye oba na ogile oba no ne oto oba na mo na. Ne oba ne dai. Owie no no san o ka che be ma no ka che ne papa se opege ni ntino. Ne papa nko no mo nko ye ge ne ho ade ma no. Na apo ba na so person wale wo ba o repu na ansa na wale no ebe ni mguase de amabusia no wo kina bi kura no obeti wo ja na be ka se we a onye papa we kura me repu na ansa na mo je na ma me awale ne papa ba afi ono ne Jacob betina ase ape ni nuanom ba na Jacob ebo nuanom mama ne se na asi ni nuanom ne bufu ye na o so okay ye be gi atum ne mom de ten se ye se de etie no ye twatwatia se de ya na ka circumcision na second for ni twatwatia o mo de boto ne sa no msi se be gi atum na so awale ye ba no ye nuane de a aje se ma mutwa mutwatia ansa na o so okay ye be gi atum because mo de hye ne ye pe no enti etwa mo twati circumcise o mo wie na 3 days time na ye anu wo mu no mo abele ade na ye o mo ya no mo da ho no na Lewi ani Simon ne nuam panifo bi no o mo twe sekan o mo di si o mo so o mo share entire family ase because of rape abuse ni bia no there are men that they are raping their wives in the house me no beda me no na ma no ka me dwen wa me ntiase o de ade egbati modern ade we say egbati modern akomi no ko say amana enyo na atu me matis ka yo ho ase ni be maniti egbati wo so twema chama won twema on ni abele on twema ma yes them Agyeiwaa that na Agyeiwaa mo for yes na me say ya de ba ko e na ma no hu that de ba ko metumi de anya ma ti omo so de ha adwen pa akrobeto ne ka say was anwumre na azoli o ra no pa na twu na zo sika ba be say miska ye behwe it's an abuse no domestic abuse no e wom hwe na sana me so me hwe video bi about certain man bi a minim say no for baby o say he fa baby sa akola keto obey 3 years na ababi e kwa na abanankasa so sen akola no sa video no wo de bo no otimi tu akwa no hwe fom sei no o de aba no bo no ato na me say like enti uni atinka kaka say nyoma ekoso na no eden uni atinka kaka nana internet abuse no e all around e was solid dem e wonwumam e na obi ye boss o wadwumam on say lady bi one lady bi wadwuma lady ni bo ne homodo ye na adwuma no o de opasem akoto gen nim gen na mpeninti no do start no abuse no wadwumam wo no abuse lady ni wadwumam wo obi timi ka se mi kire obi for so many asem ni guso nti obi timi ka se na obi di ahoma akwa ne kon violence abuse of violence ni bia obi timi enye ni panya na ye pro nana ye mo bi won ma ye de adwen na date no den ye de obeka kire bia ase bo ne emfa ye ho na ye de na de obeka kire bia emfa ye ho but there are people who are very weak emotionally obi timi ka se mi kire se nipa na edi ni tiri mu dem eno anu otumi di ahoma akwa ne kon hwe emo na me ne madam fo bi di nkomo be ma one na yele neti du na se wakwa ha dan o baabi ena wakwa ha dan o be ma wale fu wakwa ha dan ama oba o baabi ena oya na okohodin no abefidi and interesting thing na o kan say o say one time na yele ka say bi kire no ena sam na yele ka kire no enya na okeka biem so oba na kura no obekọ ne hu to ne yele aten fi be getting to 1 year on kon ne esa oba ho fro na da bi okọ na nche to akọ ha dan bi ama oba bi no sole a na okọ ho nsi din no oba be da ne be bi din na sam na o kan ne say oba ne ka kire no aye kwa ho nti entumi enka you see na utu say ade ye be ma ne ya nana hwe obi betimi akase bi a kire wa ho one year you will never be yourself for most many years e ya abuse ni bia
emotional abuse. Bible say yema ye kasa ho mene nyamda enchine wu. Ne ehu se de ye be de ya ye bebua obia. Emotional abuse, psychological abuse, even spiritual abuse. Oh, and we also them kwana. And a puppet soon ye de say nipa. Na ye bi saw. Obi adwale abetena so le dem. Na fa ne say bia wo ye sofo. Na wa wo ye sofo na ye wa so dem won say. Watimi aka kire wo church members nyina say member na ye bayifo ba member no so kra so wonim so no ankata ko ye bayifo. Wonka nkire ono akata onwan kata nka nkire ono akata kra nim so. Ono akata kra nim. Ene waka church members say member na otia so na otua oto collection etua dues. Eye bibia so dem no ye bayifo. Ene waka kire members. Tebi wona so mo gina na so mo bɔ mpae a ene wafa time bi ene wafa din bi dia sesa girl ni din enti ono obo se din na members ni se din na obo no de girl no yema yensem yema mpae enti ase edin we yema mpae enti ase nipa na members bo na girl so bo ne nsem bɔ mpae no dim so no no mo de no spiritual abuse ofiti krotia na oba sole na members no bi ahwe ni se ya ba no oni mo hwe but asole dem yes I mean. You see the way it is like. Internet abuse, violence of abuse, Nana, it cut across. It cut across domestic violence. It cut across. They make a bad time being you being a team. You kumba no da baba walo. Be man be no ba. When him say oba. So when him say want to me you share banana man, what na Agyeibaa banana. Oni bi asem ajanka sem. They be amasem a make an say be ma yiri wu a ana wale egu a. Na se nkola akudi be ma ho no mo sofa pa e ye nkola no yeah e man nkola na say nkola bebre aye mo abonte su bebre ni na single mother single father sanyoma ne omo ye basa pa no e ye sanyoma ti ne du be bia na sofo no ya na ye hwe no se awale ne begu no sanyoma ne nyinti na masofo ne bi ho no ma mu sanwale no enhye de nyina yi ba se they try to work it out sanyoma na ya na ye hwe o ye hwe nkola yo sin nkola no nti oh say because mom ye ne say dey say mum ye dem de mom fa mum nsem nko but how about the children e dey pa na be ye wo e dey na like say ko ba se ne ni wo bi mu a e dey bi emi ti na na sofo ne bi no ma ye nyame be ye but e bi wona se boro so aye wa bi so bi ade ma di bona so bi ya fat ni bu ani gu so then you move on e bi wa na no e bi wona sa no be ye den say the video ya na ye hwa ye kan wa se ne dey ato ya na me ye video ba ko say lady ne kwa no woman no asa on gender ayi minister kwa di nkomo na nsen ah na o ka che ne say be man kwa no wa free ni nchen ko na be man she da ka che ne say odada no ne ba yale obatan so de obatan de one person obeti to be ka say me ba yale to o te say ne ba yale no na say oba nan sana be man ne mo pe na ye bibi nti no ma oba no e ba can you imagine this na o ye be man na say sa adwen wo wutiri mu a obedi shi onu so ye obedi shi o onu so fufie o abusuya na obedi shi o onu so fufie mu. There's a story in the Bible about a certain lady bi a onu ni kun ne nam na omukodru ba bi Judges chapter 19 oba ni kun ne nam o akofa na fi na busuya fi omo ba na omo twam akọ omo krom mudu ba bi na de asa na omo sele papa bi nchen na omo dai omo de odemo na nwa na bro no so ofo nyina be bo omo pum ka kire omo se omo nyi oba no e ma omo no ni oba ne nkoda obi yi oni na mo omo nyi oba ne ma no omo ni oba ne nkoda papa ne so e kra de me o me baba akra wa de ma mfa me ba omo se da be ma ni yi oba nde ma omo yi oba ko he de no ha be kun omo nyina omo repu oba na ye no de oba ye na wi no de atade chi na oba ne ba oba ye mere no be da ho be ma ne odu fe na oba na wu twitwa oba ne mu asinesini ketenkete ena Israel busu eku no ode body ni ko ba bia bi say me de me nam kwa so aye ba no sei na obi ayeye nana hwe ye obi ono mo no hwe wudi wa na wati sika ye oba ho ade no ono ba be se ne pe on za ma ni bi yeah obi opa mo de mo pe ma oba wo shekawa na nze ablanti bi me yila me mati sika ye no ho ade oba ka ja bi le pe na mti akwa bi so mu a o deya me so ma meto Bible nu ma che wona that's all na to no deya me study o chem se betimi na me deya me so mu a deya meto Bible nu na me beto na deya so fu yi mu akopɛ no na mti hwe me so fo bebi wona me to video no to je o de no me pense hu
Your memory baby don't so much no. E ma tis ka yo mo ade no. E no mo hye mo ka chom so mo pewo. Na na me ka kire obi say your man you need do no otimi hye na so ka chom so wo pewo ma. O say abema na wadwe nya adwuma. Wadwe nya adwuma. Say oba be hye na onyim. Ene oba warefo. Otimi hye oba pemfo ka che oba pemfo say me pewo. Da bi o hwan na nyim no enti wo bi sa ho da akoshen no. Deepo. Ezemi wo no obi dem be catch oba bia oje ho aya na won si ase se oba betimi ehye oba wanyem wo de se won hye ka wampo a de yefa no tunche oba pemfo ntunye obi na nyem no even kwa yamamlem kura che se oba kwa nyem kura no a yenye ne ho ade enti wo hye na ka che ne se open no like opesa wo kire sei bo be hye oba na be ka che oba ne se open ene ye one oba wo hye ka wo ye be ma na to mi hye oba wo hye ka wa ka che ne se open a wo eti e ko hwe wadwi yalewo wonye papa what you say enti no na yen kan se nkosi sei awale bi ho no mo a wo ye busua pani wo ye sofo na wo hwe de e koso e wa wale ni mu a ebe pie wani mu a na na gu awale no okay busua pani wo ye sofo na awale bi pie wani ebe gu awale no there are many men they are abusing their wives on sexual conditions okay unim di omo ye be ma ne ti make a cha me yele se me fa wo to man fa wo to awale ne me no nwale bi asa na me tie story ba ko bi eda me no mo asole na ba akwa awale ne nyonko eda eba me baba e na wawale no to ni nya na wode aso adam se eda wo tikani kasem eda wo saye makonta ana masi what's send anka efe ye di nso ye young lady kakra afro muso afro obaso ya ne so te ya na yeti ubisa na wonka ubisa ye na wonka ti ono ani mate ba ko a eno na na sha ase ya yonga obo ne happen no se eda wale mi ko fie a sebi me to na eda afa wo oba ne so te ne ma me bisa na wonka ne papa bisa na wonka ada wo na menti na odwen ho ana se da bi ye ko bisa no a o se sa eda ye ko fie a de eda ye me na ne se me to nko na eda se wo fa. Look at this emotional abuse. Nana, your mama ni bebre wo no ma sa no mo de o mo ye no fie. Meja wale meja na da bi o jawa na ye dey. Yey, because a be mama no according to Bible etia homosexuality. So of course na say wo ye homosexual na nyame mom na ne ntem aye de ye atete. Enti wo ne be ma ntem na ne nyame mete de na ape. Ene ka be ma na ma ne nyawo. Advice am certain lady bi me advice ni bi wo ho. O ka kire me o se nku be ma na ne nete no. O frɛ me koye program bi, radio program bi am koye no frɛ me. Sofo mo ma hinta se ba be na me se ka kire me. Ye ni nkomo. Se ni na me ku. Na me se nti kunso be jame Bible say am say hey Bible nkan hwe. The Bible be so. David Bible nkan hwe. Ko pampani for ko fie de ogina awale achi. Ko hwe no. Ko we ne bona mane. Me de mentumi ne ntena ase. Ko we de ogina awale achi se wabusua pani ana papa ana maame ne bona mane. Omo mfre be ma. Mfre be ma no mutunifo so mutunifo. Bisa ne say apart from that one also apart from that the responsibility. Oma wisika wo fie. Ye chop money ni ade de oye na mti dia no nko a o se no nko a na mti good. Ko pepe ni bia na ni modu. De ohun na ne yem be hye no. Ni metumi abam bi but me mem sisi ya wale sem. Be bi ye keka kon. Pe obi od ne tena se a o ka kire no a ontumi nye biem. Enti ko pepe ni bi obi ogina wallet ko ka kire no. Ko pepe ni bi o abusu no. Ne bona mane no mfa ne tena se. Mane fe ne bla fie enko no no ofi mane ba panyin ne bla fie na o be kan che ne se wonyai. So for Martin, I'm saying yes, sir. I just not to cast over cost by a jano. And ya worry. Obey us and say a TV program here and 10 hour program here. Let everybody be a bet now. See, Bama and I and have to do baby about pampers. And after Bama is all my interview. Sexual abuse. But my last question. Yanju will put to himself. Okay. It is before say be share. I per se kind of bomb to Sawari for. And you may be wo have ye hu ana na ya na ye hu ne abu ani aguso na bi eti akohyema na nana ebi ono ma ye hu ne abu ye ne aguso
me can only be am in the school ni group chat bi an o chatting max was on guy bi ne wo na guy ne person ye ne ho ade ba guy ne bufu a TV e wo fi no hwe no tumi de ade bo TV na TV na bo and am so onye wo ho ade but me bo TV mu ne bo awale e different from planche awale wi a enye TV no be bo no uti anka so be dwam ye mu se twei in fact in kwasa na ne ma ne bi wono ma ye hu okay ba ne abu ye dem especially e ma no na dwe oba adwe ne se be mama ni sika nko no ye be ma te bia me wo sika na mtete ma no all the things are making me aye ni nyina no she doesn't care go to the papa wu awale ni oya uwale a na mo ni na ho awale de bia me ka che nko fo se nyame nyi oba ama be ma bia mu ne wu nyame asua ni mistake ebra okofa if de ne ma Adam e wo Eden trum na se mba ya pe Adam he de oso ba de blame na e wo peso che nyankopon te se bi onim nyanza okofa oba she ade wala agohwe wa ade e na ode na ba abeti se was the first no kwana ya papa no ne mama mu na agohwe you see omo kwa omo so agyan no that was the time one na women are living a life of culture but then a woman are living a life of civilization okay e ka culture no a de ebe to wo fi no ene na yeye ya mamle ne ya man ne ye but then enti say bi ene civilization ye ni bie aba nti no ntimi nkofo oba amfa ne ma bi to ye be ma na so peso wale a o ye Kristo ni ba ma ye Kristo ni ntimi ka kile wo e ma wo sofo bi nkan jose ma bompa ya ka cho ba we na wale no ba sem na wo boss men kan chen se be ka cho se be ma we ni ese wale no na men kan se mi nchira wo unim na akodi sa na ye me na chi problem ba nko na betena ho community e edu se me wale ni di agran kan me wale kwase ya oti ase nti do baby awon ye yi a before so be wula wale mu no you need to be very vigilant so mo wani da ho because Proverbs chapter 18 verse 21 Bible asem o kan say he who finds a wife finds a good thing oti ase he who finds nti ade bi e find bi ase ye de ya search say wife you need to find a wife that means say you have to search and you have to search your own hwehwe oba no bonyame mpaye na mo wani na ho ne pa oba ne ho dwu pe be ma ne ho dwu enko pe be ma bi atim say sebi oni buta ni ebia be mo ye very violent person utim say ni ton kro no kasa utim say akwa we dachi bi obebo dachi bi ano obeye won and you have to be very vigilant on that but a Christopher ni pa na ya ba ne no ya dwen na ne say oh be ma tenten be ma ne busu wonwi be ma na hanu afu fafa be ma afu fafa for bebu o na ba nya wo what do you wife do onya this na the wafu 5 for bebu ni de wafu 22 a omo wo pe de oh I so for the wafu 22 because back 5 ni obele o pa I go your brother program na brand TV ato ka jo so mi pe ge bi abeze mi ye ni wan de ge ne ka sira mi ne magbo ju fu ni de won pe be je wala ba de owo ha I think you know magbo ju fu ni de won pe be e te ge ne mbelo that's wala ba ju na mi ja bende mi fu ni I'm there John no go de obewu de wi ni wato be why because don't go force na go anyway abeka de go anu abaju fu and I'm force here na be wale o esu de John no go wani so you must very vigilant oh na so person sa na person o wale a bonyame mpa ye de kan sire nyame okay nefa wani to form emfa ma asem ni wani mu awale mu o ye be ma na so hie oba na oba bia ye so ne be da one thing say oba papa obabu awo no wow because onya ne oba anya ahia ne da wi pe wadwen ni wafla mo ba benya pam tu de se hu ni se wugya no a enye yi ba se wunya no na se wunya no na se bia me hwe no na ma wale no bibia nko so a boka se wugya no a bibia ni ho ontumi nka hwe mfa nkyere tina le bia me ka che Christopher se dating ni ko hye bible ntia dem don't do it immoral enye no se ase odi obe ne bone kwan so ye ne papa kwan so me steady oba we ni ma hwe no e ma so fon kan kyere o se sa ne man masa awale ne nkoyi a so fo no metena ho biu be vigilant mo ani na ho very good we na se nkoyi a e na oba wo hia oba sometimes oba obeboa wo no e ya oba so bia be hu ni se o specs a wo pedi ni ho masa specs ne pedi wo oba mu apafe na wo kasa oba ye wale na koma na adwene ye wale ni padua ene wo se nipa adwen ekoso dua no kwachiri otimi ahia oba wo didwa obetimi abu abrabom na obebo bla wo wie na koka kire ni nti aso oba ni tuo wale no na tuo ne yedida brother obetimi awale oba ne ho ofe etuo bi wo bedu anyi oba nda okra akra ntumi nkọ ho efuno wa obehu se say tuo ne nyehwe nka ho there's a story I learned in the Bible about Jacob edu say Jacob abewale owo na se Laban nchen na se ne wo ma mienu
Rahel ni Leah. Also no say Rahel ho ye ne fe into osoma pe Rahel. Osomo 7 years we ne say ebusua mu no se pani nwale ya akwala nwale. Sa na be tie ya so wale pani na sa Leah na ansa. No man wale Leah but no pay Leah no. To am pay attention to Leah. And no we no san so 7 years sa kan so benya Rahel. That means 14 years no so me just for one lady. Back on the on ka ho. Na the interesting thing. The obu Jacob awale mu de na wo mpene na. Leah no se na ne ho nye fe no. Ono mu de bu Jacob awale mu. E ba papa bia obeso obama Jacob bia no. E Leah e na wo no. Lewi Leah na wo no. Judah Leah na wo no. E wo mse Rahel so wo Benjamin ne ade. Ba ba bia Benjamin ene Joseph ko du nya ho na. Lewi is like we am abako se mu a enkwaje adwuma no egina so adwuma no so a free Lewi. Wogye adwuma no so free Judah mu a free Jesus. To bana na wo mpe no hu ni se wo mpe no no mu obewu nhirama. E man, tori ba bia obana hu ni se wo mpe no. Oni to oni no mo no betimi abo ablabo ono beti wase no bebo bla na be konto ye be ma na pa peace of mind dia e ma wala na make kire peace of mind dia du ba bia en consider physical looks sho bo bebo wa na fu ani to fom ye oba be ma oba nso da se wo hia be ma e ma na mo sa ma mu no na ne be ti so be ma be ti so ntire no na ate ne say o fe de be ti so the bet no ase dan lady be ozi akwa ne mpaboa size so me pe be mo she size 44 ni 45 it's akwa ne she 40 ni 41 eno keke ntu na me say that chen e babu o that chen no and be behind this mistake no on to no wanya ya again no come on and then come to me say e kan no munti yes it the kacha wale no e ye more deep e ye more long since said you obehu ne the physical feeling now feeling nothing compared to the emotional trauma now we go through after the marriage, you know. Until you be man say wuti here dey catch le wuni. We ye be ma tia wale ase wale a, wada woro ma yesele wo. Emo yele. Edu be kura wo yele, o manim na wo bo wo yele. You think say nkoroma be nya be nkola papa. No, you are training them to become violent one day. Say now so that chibi obehu ni say see ya wale be bo ye gele no. E normal. Yeah. Into ba ne ba be nyi to the extent be do be no so be bo ne gele. Anya sa na wo say eye. Yen for odo ne ntia ase emfantena. Oli obibi na senya wo da. Ye won pani ko betima aduane akoto akokopo. Omonye no akasa. After all, obetimi ni oba na akasa. We na so oba no ntimi nwale ne biemu a. Fa no koma na abusuafo. Don't emotionally abuse her. Enkobo no enkotwe se kan nsu oba so nkotwitwa wo ba. Ebi motimi twitwa ma agina timi ku. Twitwa like ade nko a. Eti eslemu na sa afi so yoba na afi da wura wale mu a. Ebi ne ye ka che no fe be ye lesson. And abuse no e wo ho. Ushia bema sire nyankopon enya sa wale no wanya age bi nti apeso wale nti no chenchina kin akwase ya bia na apen so mfa ka wan koso ubetimi awale just one day ubehu se ubenu hu se bia wale no kwa wan wale kura kene kura eye ti emfa se suba ne tra ye nsire nyame na ye mpeni papa mu betimi aboa ye nyame boa na se ne emasi ya aware enye ba te ne biblika se awale me wale awale obu awale de pa me wale mi nu me ho me wale ye me nu me ho ene se me wu na se me ko ba bi ma oba me wale ne no no na me me san so wale no onwa na ne me ko ba du onwa na opportunity o se gina ho no mo a me san so wale no a nti awale no mo bi nkan yo sa wale ye de awale de pa brother awale de pa ne ma ba ku mienu mi nsa bi de e betumi wo ho ba ni nyina mu no no ma betumi ho ase ayi kan so no ma e bia wo ho benya so obekọ dwuma baba ne anu aduane asi wo what you say when you be an betting if mama ebi okwa just singleness ekum nipa o your mommy for the bebrene omomonopause ne nko da because of enua na nte bada for doctor bi ka kire me o se mommy bi ba no na so mo yere la dwunya ne o se ba me na je jama se o de be ma kula shi ya che e je bona adwe na kekra onya bia be onya bia be fine enti be no tin eye uyo bana cha wale ase a suye mekọ ede ne dey mekọ ne bi wonu betimi agya yo besan no hu o bebele agya wale ene o manu omhu se be ma no ne tie no sa na onim se de no ye no obeha no ena niska ena ti mami we ena nto we mami o yes a mekọ ne no kọ onya ya nka wale no ofiri ase no so wasan so ababiem nyame nhyira yen na onka ye ho no no ma yakoma ye de beti ase e wo Jesus ne de ne munti amen nyame nhyira sofo
so for nyamisha pa wo nyamisha anima asema ye so ye ba de hu ye no be twetwe nkomo wa ma nyoma bebre ohwefo me ma family de also fa wo de se ne oka no ye ko ware a ye nya hwehwemu ye before ansa na ya da ya ko ware enhwe ni nufu enhwe ne to enhwe ne kokko sa nyoma na ADCB ye a later on after the wa ko wrema wie no na nka wo hu ya nka so me hu ya nka de na nka ye da akachi eme ye nhwe ye nhwe de wo nipa ne mu no ebetimi aboa yi nyina nyamisha wa on so hwe ene ye ne Reverend Stephen Appiah ene chiche komo ne ya ba ne shop obaha home appliances omo fridge omo TV omo rice cooker just omo bibia papa but my hu de mo e wo ha appliances bia electrical appliances bia benya bi wa ha ye nya so fo nko na medi the sans di dwa kan outside business ha se na bi o chen obi anka njem se ni sika na maje na mede kwakoto me car na medem aha nti e adwuma ye de bi abo afoforo nti ha de oba ya appliance wo FM any MTN mfimfin ho no mo a o de bibia about electrical appliance shop na YouTube ba ko na wa ha no se o ne ma bebli e wo ho no se oba na me ne ya na ma megele na wa ha me na me ye na operate your shop ye bibia bom na ye bibia bom ye bibia bom won se me kura de be me yele dia won se bibe su kura me yele ya ene so e ye me dia nti ansa na me de ma de be ma ye se me ko bisa me yele ansa so ka se me fa ma wa be ba mu ta zo bisa me bia me bisa me yele o ka se me fa ma de be o ka se ma me fa ma de de bi de nya de ya won sa be ka enti ne sele mo be pepe bibia pe bia no shop na etu nyambo next week so ne ma be blame so Christmas ye promotion okay na Christmas ye promotion ti do bibia fridges bibia pe bia no ye tete so ye tete so na ye tete so ye de ye ka se ye di ne a Garden of Eden e boni mu ya oba ye se e buo ni nti bra ye ntiam na no e buo ni nti bra open fridges ene ade bia ne ade a aha obetimi aba open so ye high purchase are obetimi aba high purchase anu so oba ye no betina se bedi nkomo ye na se condition if ba yen a ye betimi de ama ye be starting na obetimi aba nkofobia mabewe ya betimi aba sa wo si abehwe wa me hu wi ameni me bia ayili we betimi hu be bia ayili we o bani janso be nim no am be bo hia betimi aba afi betimi abo fi ahomachi dia na agye sika de betimi agye sika de betimi aba nti betimi aba why bibia wo hia bia aba TV ni bibia everything electronics bibia betimi aba okay ohwefo Mr. Esman say no ka no say omo ye promotion wo say ye be represent bem it's bomodin say wo be sie fie kitchen bibia be manyoma so nya fridge obenya hoho bia fie bogas ni bebre be si form abedi Xmas ti bomodin say obehwe the Garden of Eden e wo Akyem Oda FM unya duro FM wo hwe the Garden of Eden papa mama number my number ne 0542 07 2960 papa repeat me 0542 07 2960 but your friend fa number na free say no more kan oba mo high purchase wo ye ne obetanase ahwehwe nyoma mse akonya ne wo se e wo se ye de mawa ye de be mawa akonya ne ni wo so a ye betimi aye bibia fa ho ama ha na na AKOCCA TV exclusive interview with achievers and then nyame ya adom emebe ka balance ho asema ekoso ewo ye fiefie ma ahoro and papa ka asem bi ye tu ana mo ne ye mbọ moden se ebe hwehwe ni yie titiru aware mu no because aware nye ade bia ye trasa the more na okono na wo wura mu ye awo bebem kola bebem kola tete bebem tie moden se ubenya the right person say na first no this Jesus Christ no ko hwe ba isi on and then o hwe na mambre mu mpo no na ye nananom omo ko hwe ma se ani ho this a wo search abomodin se wo search ye me director odebi ase achenkwana na enso ka ho majumedi ba so rap perform amu na ehye one side na mesa da mere no kan for sis esuma Sylvia na me o hia no funny free adum kwa adum ye nya story to tell because me so jumedi media na mere so na ma yedu ba bia it's all for ba se na so for kan enya ho fe ne nko no ehwe oba a woni bo bra e ba bibia aye fine me am di dwumadi ho cha me na me tra dwumadi ho ye fe me na AKOCCA akwa odo nua danfo me fa akonya so na me nda adofo bi ase for me na 1 week mo amoba be jan na nyame nhia mo me na fiakatoa ono tete me a ma be du se ne amadu enye ono anka ba bia mentin be bia na ka me namba bi se ne nkofo ye ke bia anka me sumi ye bi ka me sumi num nkofo daxi
ɛda mo no so meda mo ase mo ambejae mo amose madaje na me nhwira mo fa mo mfi adom ni se ɛyɛ da no so no bɛbɔ mo den na maba be support me ne mabusua na ma bibia ayɛ fɛ meda MP any MC so ase eno amekɔ akyemensa no yes meda mo ase papa se edwuma bi a yɛ yenso ya sebi ema mo so mutu anamo etim beta achi nyame nhya mo honorable Alexander Akosiakwa nyame nhya na honorable Solomon Kosibrakon nyame nhya mo ene mama kanyi na mintimi mbodi me nhya mo fa mo fi adom kwa adom interview ehu hia me ti se bibi chi wa adwen so a comment o pese one papa bon komo a fa number na frɛ oye motivation speaker or sign counselor oye bibia or someone personal business so a oye nyame nhya mo onye mo kese aha na ebe makwan ne de na nakosi exclusive interview edesi makra mo